bubatware umwanya muremure ikurikiranye nuko tuvuganye n'umuyobozi kandi nibyo ngombwa. Icambere ndashimire Imana ndetse n'abantu nindangiza mbasangiza ikiri ku mutima nindangiza nicaye. Amen. Amen. Ubundi nje uko nteye sinza koresha umubiri iyo ndushe nzarya ntabwo nza mpaka. Icya kabiri kubu batubwirije nta mpamvu zo gusubira kandi kubitindamo. Ibi bintu batubwiye tubyumvire byahindura ubuzima bwacu. Nimba uko tuzatwumva ariko tunumvira turi abantu bakuru. Amen. Amen. Ini wanyu zambona flyer buri za weekend hari amatorero menshi no kuvuga ngo muhora muri revive. Twabantu biriye inyuma nitwe mwakagombye kubwiriza ariko zaduterana ruke. Ndashimira Minisiteri y'Ambasada yateguye igiterane bose muri rusange mu by'ukuri bagize ubwitange bukomeye kugira ngo tuze dukore iki giterane muri iki gihe. Cyane ndashimira abantu muri Kentucky. Reka dukubitire Imana amashyi menshi ubwabo, guhera ku bayobozi ndetse n'abandi ku biti byabo batuye mu mijyi ibiri ariko bakoranye nk'abantu batuye mu mujyi umwe. Twebwe abavuye kure nta kintu na kimwe twakoze, ibintu byose nibo babikoze. Imana ibaha umugisha. Icya kabiri ndashimira abavuye kure, aho umuntu wese yavuye hanze y'isiri Imana imuha umugisha. Amen. Kubera ko kugira inyota y'ibya Yesu byagiye bishira mu bantu bigenda bishira uko tuguma gutera imbere, niko inyota yo gushaka Yesu igenda ishira. Mwene data no Pasiteri Rutambwe nazamura ikiganza cyangwa se ahaguruke. Uyu mugabo atuye muri state ya Connecticut, yadrayivinze amasaha 16 wenyine uko arasubira 16. Jewe mu gihe n'urubanza rwo kwisahira ruzaruntera umuti kaba ivuga butumwa gusa n'ibyo utagera ku muti. Ariko tuye ahantu y'isaha imyaka yoshira kuba muri California uri hano. Imana yo mu ijuru Pasiteri Rutambwe iguha umugisha. Uyu muntu ubwira umuhati bene data mwese Imana ibaheze umugisha ko mwaje aho mwavuye hose. Shimira Pasiteri Bigabo na ngenzi bavuye hano muri Cincinnati. Imana ibaha umugisha. Ni umushumba kubona Pasiteri uja kumakutana akageza sanda biza bishaka nko kugora abenshi ntibobishobora. Imana ibaha umugisha. Ambasada rero ndabashimiye bose. Ikindi mu by'ukuri nubwo ndi umuyobozi nta bintu nje nzakora. Burya aya masale yose mwabonye tugenda duteraniraho iyi ni ya kane. Nta bantu nigeze mvugana nabo usibye gusa kumbwira ngo iki cyagenze gutya, kababwira ati Imana ihimbaze. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe mbese mu bintu bifatika kiba kindeba iyo ntaraza hano. Ariko iyo ngeze hano nta mpamvu yo gusubira kumbwira amakuru. Mukoresha ifaranga, mukoresha ibintu byose, ibindi tuzabivuga twaravuye muri iki kibanza. Imana ibaheze umugisha. N'umushiki wacu beza yasize abana n'ibikorwa afite araza niyo mubisi wacu. Nazamura ikiganza
tukubitira Imana amashyi menshi turanabana turaturanye turasengana ni umudiyakoni mu itorero. Ndashimira abantu bose bo muri Louisville batwemereye bakatwakira, Imana ibaheze umugisha. Mwikubitira amashyi menshi. Ndashimira iri torero turimo, niryo ryadukinguriye nubwo habaye imbogamizi mu minsi yashize, ariko twaje hano yuko aribo batwemereye, kandi mu by'ukuri ntabwo byaduhungabanije ngo ikibanza cyahindutse. Yuko cyari gikenewe si ikibanza, cyari gikenewe n'ubutumwa bwiza n'abantu. Nubwo twari kuja muri parike ubutumwa bukavugwa ni amahoro ya Yesu. Rero apotre n'abashumba mukorana n'itorero ryose turabashimira, Imana ibamugisha. Kandi n'umwe muri twe twarakoranye umurimo w'Imana i Nairobi, itorero yakoreyemo. Ndibuka tuja kurizinduwa, hari harimo mu bishop w'umunyakenya afite abantu bake, igikanisa kikaba kinini cyacarashe kibamwe bitaganguri, nitwe twaza tubihanura twaje kuzinduwa ikanisa. Turashima rero ko tubaye hano kuva jino, rero niho kigera ku itorero ashunze. Ndumva ari ikintu gikomeye, by'umwihariko ni inshuti yaje kandi ni umuntu w'iwacu muhira neza mu Karimbi. Ubu tutashe nije twocana ibyansi na mukecuru, bose ni inshuti zacu ndetse n'abana, Imana ibamugisha. N'abandi bashumba mwese muri hano n'abavandimwe, Imana ibamugisha. Ndashima kubwa mwene data Charles Nkungura, niho nari ncumbitse, ndetse no mwene data mushiki we mu Burayi niho yaracumbitse. Yaducumbikiye nta budget ya ambassador imuhaye, ubu dufite abashitsi tutacumbikiye, nta n'amafaranga twabasipendinze mu yandi magambo. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Kuva duhuye tumenyanye naramukunze, nawe arankunda. Amen. Ibaze ingenizi wiwe akimuka mu cyumba ciwe akagenda kuryama hanze. Amen. Ariko yaje naje nuko nza mbikora. Amina. Kandi je sinzashaka gucumbika ahantu henshi. Aho twahitiye twarahatsinze na gatanu, mbaravuga ngo hari icumba bwari bwijemo mu masaha 9, ndababwira ngo ndyamyemo nova umuntu mukutanushize, kandi sinateganyije kwacumbika. Yesu yaravuze ngo aho bazobacumbikira muzaguma. Amina. Umuhitiye icumbi ni ukuvuga ngo numwo nimba ari iminsi 3 ari 5, nimba bataza barya, nimba baza barya ibintu utazurya, nuguha mumwo kugeza neza igiterane kirangiye ukagenda. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Ni umugabo dufite muri iki gihe Imana yahagurukije, mu by'ukuri tugomba kwigiraho ibintu byinshi. Ndamubwira ngo je ndasama babandi baje gupokera Bibiliya zivuga abandi mugoroba. Yambwiye igihe bo bataramye umunsi umwe, abwiriza wacu avuga igihe bataramiye ngo tutarengaza avuga ati mwico gihe kera mwari muzi ko abantu baza bataramye. Imana imuheze umugisha mwinshi, ndetse n'abantu bafatikanije hariya, afite bashiki bacu hariya barimo Sara na Noela, Imana ibamugisha. Hari bene data twazanye, Imana ibamugisha, barimo Justin umuyobozi w'iyo bita Imuhira International, nawe ndamushimiye cyane. Ndashimira abatumirwa bacu batabonetse. Muzehe Victor ni umuntu w'ingenzi kuri twe. Amen. Abantu bagira abantu ntibabamenye, abantu bakagira abantu ntibabaha agaciro. Iyo mubatakaje rero niyo mwirirwa mubashaka, mubiruka inyuma, mubaza amateka yabo, mushaka kwandika ku buzima bwabo, mutakibabona. Ariko mu bagabo bakeya dufite bafite icyerekezo gikomeye n'amateka akomeye,
nawe arimo. Amen. Kandi ndamukunda bikomeye kubera ko n'umugabo afite ko barandika biriya y'ikinyamurenge ikeneye amafaranga, wasanga hari n'abantu bo muri Louisville batabizi. Muzabaza amakuru mutanga amafaranga mushigikira icyo gikorwa. Ntabwo ari yesi y'umuryango, no kugira ngo ubutumwa bwiza bahababwiriza bugere ku ndimi zose zisoma ziyazumva neza ubutumwa bidaciye mu zindi nzira nyinshi. Ndashimira Dr. Serafine yatashe, yasize abana, asiga umugabo ashatse umuzungu, umugabo aramwemerera araza. Abantu twabanye ku munsi w'ejo mbere ya miti bumvishije ibintu bikomeye. Amen. Mu kuvuga ngo baratuganirije, barasubira baradukosora. Imana yo mu ijuru imumugisha yajanye na Reverend Tukuzwe, bambwiye ko bageze iwabo amahoro. Reka dusome rero mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, niho nsoreje igice cya 55 umurongo wa 6 n'uwa 7. Aravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa reke ibyo yimbira. Agarukira Uwiteka nawe aramubwirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose. Amen. Dukubitira ijambo ry'Imana amashyi menshi. Mu by'ukuri ntabwo mfite ubutumwa bwo kubabwira cyane amakuru yabaye cyane hano muri Bibiliya arenze cyangwa se ari munsi nayo mwene data tuganirije ko ni ijambo ry'Imana. Ariko ndagira ngo ubu bwami amaze kutubwira muhumure, namushimira nari muciyeho umuntu wo kwibura kubw'igitabo. Ukumuza mubona abantu batazi ibyivuga butumwa, rimwe bazavuga ngo abantu none no turegereke, cyangwa bakagira ngo niko gukunda kugenda. Umusaza umwe ubushize yarambwiye no mushumba afite imyaka 60, arambwira ngo ko Bibiliya ngo narayisomye, ngo se ngo narayisomye ngo yananye guruka. Urumva icyo kintu? Arasubira aravuga ngo bamutumiye mu butumwa ngo abura umwanya, ngo bamutumira ubwa kabiri ngo abura umwanya, ngo bamutumira ubwa gatatu ngo abura umwanya, ngo none ngo zarashize. Ati kintangaza nuko nza mbona abandi bantu babonye umwanya. Icyo kintu umwe kiza kibatangaza kubona umuntu ngo yavuye i Burayi yabonye umwanya wo gutarama, ariko umuntu utuye hano kuri 0 meter akabona umwanya wo guterana mu giterane cy'iminsi 3. Ni ukubera ubutunzi buri mu mutima. Sinari muzi cyane ariko nigeze kumubona muri Gisubizo, ubu ni nawe representant legal wa Gisubizo yose kwisi. Imana imuheze umugisha mwinshi, kandi mwumvise ko yuzuye ubutunzi bukomeye bw'Imana. Imana igumugisha ko watubereye umugisha mu rwego rwa ambasada n'abantu bose batuye ino. Turagushimiye mu by'ukuri ko watwitabye, kandi ubutumwa bwiza bukaba bwaratanze umusaruro. Ubutumwa bwiza rero mukundira mumeze nka ya mishare bageze barasa iriya muri Byuru. Iyo urashe insisi izigenda wayikomerekeje ikaja kugwa kure, nubwo utazobona ikigwi cyayo cyangwa se wayirashe ngo uzayirye, ikagera iyo mu mashamba kubera ubumara bwo muri wa mushare bukazaruha bukayisindiye. Ubutumwa bwiza bushobora kutagira imbaraga ku muntu bunyine habumva hano, bukazomuzuka n'undi munsi muri kampani cyangwa se mu buriri, cyangwa ari mu rugo rwiwe, cyangwa ari mu rugenzi, cyangwa arwaye, cyangwa ari mu bitara aho aje gupfa, agahita yibuka uyu munsi ukamuza wose uko wakabaye n'amagambo yavuzwe, agahamagara abantu bamwihanisha. Amen. Kera ndarakizwa nageze numva abantu bavuga ngo ubutumwa bwiza ngo ntibuvugirwa ngo gupfusa.
kavuga ati abapaseri n'abantu bo mu ikanisa barasa ko tuza guterana tugataha uko twagiye, ariko naje gusanga utaza gupfusa. Ushobora gutanga umusaruro none ngo utanga umusaruro ejo. Ndababwira imbogamizi zibiri dufite mu ba immigrant bose baje muri iki gihugu cyangwa se abanyamahanga abimukira baza muri iki gihugu. Dufite twavuye iwacu, dufite imico yacu, dufite uko tubayeho, hari systeme y'ubuzima turimo. Tuza muri Amerika twisanga mu gihugu cyamanitse systeme yabo ingiramyaka. Amen. Systeme ingiramyaka. Icyambere tuba oblige guhindura ururimi tuzatuvuga, kandi buri ururimi niwo muntu. Iyo udahavuga ururimi rw'abantu usanze ni ukuvuga ngo muri ikimeme. Impamvu umuntu bamwita ikimeme ni uko atashoboye kuvuga ururimi ruharugira gute ruharuvugwa aho hantu. Iyo abantu bavuga ururimi utazi, uzuvugisha amaboko, ukazukoresha amaso, ugakoresha umutwe, ariko udahavuga. Wagira Imana habaye akantu kitwa yes na I know korosha, umuntu bakazamubwira n'ibitari akazavuga ngo yes yes. Murabizi mwakoze imirimo itari yani mu makampani babakoresha imirimo irenze kubera ko mutazi ururimi. Amen. Bakaguheza ibikorwa ugomba gukora kubera kuri ikimeme utumva, ugategekwa n'abandi bakozi, kandi hari abayobozi bagomba kuguheza akazi, ariko kubera ko utazi ururimi, tuzi n'umuyobozi, tuzi n'ugushinzwe, uje wese akaguheza komande, va hano jahari, ukaja hariya kandi ibyo bari baguhaye hano bimaze, akigendera hanze kuja kunywa itabi. Ubu turasa n'abantu babuze kubera ko tuza mu isi turenze kwireturwa cyangwa se kwisanga bikatunanira. Niyo mpamvu dutuye hano, ariko kandi mu mitekerereze turacyari iwacu mu Karingi, abandi bari kuri Karongi, abandi bari mu Rurambo, abandi bari ahandi. Amen. Ngo dushike iyi si cyo yakoze yakonkoyeho abana babo, kubera ko abana bo barashika systeme y'igihugu bagahita bayiga vuba. Buriya ubona akana kaja muri elementary, uretse na elementary nubwira umwarimu w'umuzungu uza kwigisha akana kawe muhira, uzumenya yuko atari ukukwigisha gusa, hari n'ijisho rihari rebera leta. Amen. Iki gihugu umuntu wese ni maneko w'umuturanyi, uzareba akana kawe nigasohoka kabiri bazahamagara polisi. Nutwara nabi mwibarabara muri hari ukagenda gute, uzasanga polisi ishe nda yari yakubonye. Uryo uri inyuma cyangwa imbere yagize gute, ahita hamagara 911 akayibwira ngo imodoka dushoreranye ifite black. Sinzi ikibazo abantu bayirimo bafite. Wewe atwara muri highway, ngwino muri Amerika ngo tuba twama ngo tuba tworoma gusa. Highway burya bashizeho speed limit. Speed limit bayishiraho bakurikije uko ibarabara rikozaho n'ibintu bihakoreka. Iyo ugiye kugera ku masomo wasanga icyapa kikubwira ko amasomo ari imbere, speed limit ni 20. Iyo ugiye kugera ahantu harenga hari stop, uzusanga aho hatangiye hari icyapa kikubwira ko imbere yawe hari stop. Iyo imbere ibarabara rigenda rikata rigonzo, bahita babikwereka kare kugira ngo witegure nimba ari mu muvuduko, umenye ko utagenda urambuye, ahubwo ugiye ugenda ugira gute. Nukuvuga ngo iyo urengeje speed limit yo muri 30 ugashira muri 50, byanga byakunda ushobora guteza impanuka ahantu uciye. Amen. Amen. Pastor mo bandi kwigisha amategeko y'abantu kandi twaragize. Burya yuzuye amategeko y'abantu icambe ushobora gukora impanuka ukica umuntu w'abandi umuntu so agendera muri 20 wubashe, asize abana mu rugo, asize gahunda ziwe, worahutse muri 70, uraje imodoka yabigonganye niye, umuntu atakaje ubuzima.
kubera wewe leta yasize hariya amategeko yari yarize neza plane y'aho hantu ihashira icyapa kizabwira abantu hano hantu tukihuta uzitora. Hari abantu benshi batwara amamodoka batazi gusoma ibyapa byo mu ibarabara. Ikintu cya mbere azamenya gusa ni stop sign kubera ko ari ikunze kugaragara n'amatara. Agaho kanje kigeze kambaza tarabona license police pariki imbere y'inzu sinzi zazaje ngo ku tracking umuntu aho karambwira ngo kwa ni dadi ngo leo tutaenda church nongera ati tutaenda ngo sunajua hauna license tuwaona ko polisi za Pakistan wanga fute license ura uunda rangira turi mu ibarabara abona kamodoka gatwa kanje ukiruka yamubwira ngo gari byo na kwacha ngo sitibizi none gatiyano hano kwitonda kutikana takugenda uko wishaka. Bavandimwe iyi systeme turi biragoye kushikira umuntu waje muri iki gihugu ndaje ku masomo biragoye. Umuntu wese waje ndatonde ku masomo ngo yige zibanze yiga ururimi nico kibanze nubwo tubona amahirwe yo kwiga ikindi kintu wiga ururimi umenye communication n'abantu bazoza bagutumira bire umenye ko ari urwandiko ruvuye muri kote cyangwa umenye ko ari ahantu waciye kuri toll road tiwishura umenye ko ari bire kwishuza umuriro umenye ko ari bire abenshi barafata bakanunda mu mazu bire nzisomwa zimwe zibirego za ruha zikabanisha izo kwa muganga ko atishuye zikarunda yarangiza iminsi yacamwe yakubita amaso akazona niyo kuri 20 kwa gatanu akifatira byose agagira gute agaca bamwe bazasyangira ngo n'amapeye cheke ya ma congratulation ngo ni amapire kandi ngo bicagagure ngo tuzize amagrini card hari abantu bagiye bayata kubera ko batazi kwaza drive license umuntu utamenye kwazaza akagira ngo nibya bikarita z'abantu b'ama credits bagutumira bamamaza amakampani yabo agafata ngo ari ikintu wokiri kikana ngo utanga muri track yaje kumubwira ngo turabona barayideleverinze kuri adresse yawe subira wa applique gushaka ukishura izindi faranga. Amen. Icyo gihugu rero n'utundi twishi nawe zinaje nicyo gihugu turimo kuri none biradusaba ko umuntu wese muto yugisama yiwe agomba byibuze kuja kwiga icyongereza kugira ngo asomenye byibuze no gufasha abana be muri homework antoye cyangwa se bagirane communication. Icyo nababwiyeho bakongoyeho abana barasha bagahita babongereza bari abanyamurenge bari abarundi bari abanyarwanda bari abanyakenya wazo usigara umubwira ururimi rwawe akakubwira ngo simbangu ngo muzoza kuvuga ikinyamurenge sha ati simbangu umwana yibera kuri katuni hari katuni mwabonye ikinyamurenge ku masomo bazabasha nta kinyamurenge kibaje umwanya munini niho bawumara agenda saa moya akagaruka saa 10 iyo aje mu rugo asanga ndabavyeyi barimo n'ubundi ni ya televiziyo na katuni aja wamubona niposha umunsi waruhutse ngungana ngo utari mu kumenya ikinyamurenge icyongereza bazaciga ku masomo kandi nicavugana n'inshuti zose. Abana rero bagahita binjira muri systeme ya Amerika. Kuba muri systeme ya Amerika rero birasaba ko bagomba kuba bafite abantu babayobora bakazababwira ngo ibi ni bibi muri systeme ibi ni byiza. Bwana sifuwe sana. Kubera rero konta urima abantu bazi hari icyo bita junk food ibizo kurya byose bagapfa kuvanga byose abana ivyo bahawe bakagira gute bakamira yuko tamuje ubafitiye wo kuburiza ngo ababwire ngo kibakubwiye iki ni cyiza uzagikomeza mu buzima bwawe. Jewe niwo mutwaro ukomeye mfite yuko ibi turimo none tunezere bishobora kutazarama kubera kutamenya systeme dukoreramo umurimo w'Imana ngo dutangire dutoza abana tuba training bukirungana buto abafite abana bato timwibwire ngo abafite ibibazo ngo nabafite abasore yuko abafite abasore ejo bazabara abasaza utwana twani dutoye muhamujara nitwo twa twazize gute twakuze kandi uza kwigisha umuntu amubera
amuhera akirinda ugatangira kuvugana n'inda ko mutari mu kuzisengera umugore yakwita kuri baby shower ugasanga umugabo yapfukamye arayifashe ko arayigira ufite abaguhanurira umwana ubuzima bwe ariko ufite umwanya gusa ko gushaka social media no kwifotoza no kugira ngo bavandimwe ndababwira ko iki gihe kirashaka kudusingiriza ikindi tutazaba dufitemo ijambo n'ubushobozi bwo guhindura. Niba ubona abana bagenda bagaruka uzi umenya ko iyo biriwe bahasha ibintu wowe utazi kandi utazanamenya keretse kuja nawe muri systeme ugatangira ukazubirukaho ukagerageza kubana nabo mu buzima bwabo bwose. Nta mubyeyi ufite abana ugomba kuja gukora shift zibiri, uzabona ifaranga uzabura abana. Nta mubyeyi ufite abana ugomba kuja gufata mortgage irenze ubushobozi bwe mu gihe umugabo yorwara umugore yoyishu cyangwa mu gihe umugore yorwara umugabo yoyishu. Ugasanga umuntu yarahagaze ngo kararwana n'inyubako. Ndakubwira ngo ahubwo gufata inzu ihenze izagutwara umwanya wo kubura urubyaro rwawe rukubura, wakwibera muri apartment ukaza wishura ya apartment ukaba hafi y'abana bawe ukabakuza kugeza mu myaka bazagira n'ubwenge bazakwishurira inzu bitakugoye. Ibo ntibazafata mortgage, ntibazafata loan kuri banki, bazagushora bakubwira ngo dadi waratwigishije, this is your gift, bakugurira inzu ihagaze. Abaze mugaze mutanga umwanya kuba abavandimwe batanga umwanya kuba abavandimwe babo. Tugira ngo wenzi bikure nimba abana batoya bangiza nawe bizafectinga abana bawe kubera ko nabo nibo barezi babo bejo hazaza. Umuntu wese azagira mukuru wiwagira gute yigira. Niba umwana w'umuturanyi wawe ubona none yananiranye ari mu biyaza bwe tukagira ngo wowe uri mu ijuru, ejo azoshudikana umuhungu wawe azashudikana umukobwa wawe, ejo nawe uzasanga ubize gute wifashe mu gahanga. Bazaca umugani wacu bakavuga ngo ni kubise mu keba ngo tukagire gute tukayireza uyireza. Ibi mbabwiye ntabwo biri kuri abantu babirimo. Icyakabiri ni amatore, ikintu bita church. Bihanangiriza rwose abasaza bacu turabashimira, baratureze n'abashumba bacu, turi abana babo mu maso, turi abana babo no mu mwuka. Mutangire muzamura abasore batoya bari muri systeme ya Amerika, timukomere kugufata umurimo. Mwayoboye umurimo w'Imana inganje, mwari ahantu hajanye nuko Imana yabahamagaye kungana. Mwabaye muri Vura, mwabaye handi, mwabaye mu Makandi, mwabaye za Nairobi. Ubu turi mu yindi system. Muzamura abahungu b'abasore mu matorero yanyu, mubatume kuri za teoloji baje kwiga, ejo bazakora ibintu bikomeye nk'abana. Iki ni igihugu cyo guhindurwa n'abantu bafite ubumenyi kandi buzuye imbaraga z'umwuka wera. Tugira system y'abazungu. Ubushize nagiye umupasiteri ari tayaringa umuzungu yujuje inyubako iteye ubwoba, ngo nahagurukije uwundi musore amuheza umuzingo yari afite, aravuga ngo niba ugiye kuyobora wa muhungararira cyane wari ugiye kuyobora itorero. Ndeba yararyubatse ritaragira amezi 10 bayitashe. Ndatangara ingene uwo mugabo atanze ngo ni ku musore mushasha. Ndeba ingene abantu bacu abasaza benshi badashaka kurera abandi bantu bazaheza umurimo. Burya takindi cyakomeje amateka ya Mose nuko yari yarafashe umwanya ategura Yesu amaze gupfa. Atarafimana aramubwiye ngo uzofata Yesu wa mwene Nuni ngo umujane imbere y'umutanzi mukuru Eliazari wamagara abisiraheli bazi, uzamusengera umurambitse ikiganza, nurangiza ngo umugabanyirize ku cyubahiro cyawe, yuko niwo muntu uzakomeza mission, uzarangiza akazi. Amen. Umuntu azamenya ko igihe cyashize
kugira ngo atangize igihe kizaza. Umuntu wese agira igihe cyiwe cyo gukora. Uweza uwundi nawe azokora nagera mu gihe cyiwe azaheza uwundi. Tuzaba dusize umurage mw'isi kandi ibikorwa tuzaba twarasize bizahoraho mu buzima. Buriya Nelson Mandela wa South Africa yarwaniye ubwigenge bamufunga imyaka 27. Nta kindi gikomeye Nelson Mandela yakoze. Icyambere yababariye ababagiriye nabi bose bagize nabi cyo igihe yarafunzwe bagira ubwoko bwabo. Aje ku ngoma abantu isi yari yiteze ko Mandela azica agahora agakora ibintu bikomeye, ariko Mandela aje arababariye. Isi yose iraheba, amahanga yose. Niho victoire yose ya Mandela yaboneke. Icyakabiri, umuntu wafunzwe imyaka 27 wagiye ku ngoma atwara manda imwe gusa. Aheza uwundi waruje. Amateka ya Mandela ntawo yashingura mu isi. Burya iyo wubatse systeme uba wubatse amateka y'ikinyejana kizaza n'urubyaro ruzaza. Icyambere mugende gushaka abantu, muno hari abahungu n'abakobwa bazi gusobanura ibyongereza, mutangire musobanure bari abana bose bicaye hariya bato ntabwo bahamuze icyo duhatse. Aho kugira ngo abantu bareke kumva, twebwe dukwiriye kugira gute kutumva, ariko uzamusanga umuntu ngo nibasobanura ngo biratinda ngo se ngo icyo cyongereza ngo warutumva. Ubu nyine abongereza asaba abazungu barya barwara urusaburi. Abongereza ni babana bana, bwa buhungu wazanye nabo n'ubongereza, bwa bukobwa mwazanye n'ubongereza. Tubaho iyo baje nabo babana byo bicaye hano tacho gwapu none tuzoza kugira ngo aha usanga ababyeyi abana baranje kuva mu matorero kubera ko nda message ntibamenye izaba. Wacha kabira se na nyina kabisha akababwira ngo je sinzasubira kuja kuri iriya cyane. Bamubwira ngo uzagenda, akababwira ati sinzagenda. Ni gusubira kumvuga nzabahamagarira polisi. Hano iri torero riri mu turambori rino riri muri Amerika. Ta flag ya Amerika iri hano. Hano turi munsi y'idarapo ya Amerika, ururimi ruvugwa muri Amerika n'Icyongereza. Dushyireho abakanzi leta mu materaniro abana bumva. Icyakabiri, twubaka umusingi w'ikanisa bita Sunday School. Apana kubaheza abantu bavuze nzeri. Mwubake Sunday School. Apana kuyubaka. Nibashaka, jewe Robert ni umukuru w'itorero aho turi. Bareka kumva umushahara tuheza abantu bazarira abantu. Nabwiye abiwacu ndababwira ngo jewe se ndi pasteur ukomeye n'uririya mucumba n'abana. Niba ufite future. Je ko ndavugana n'abantu baba bashiraho. Ariko uri kwarakominikana n'ibizaza. Icyakabiri n'abana b'abasore b'abatineke. Mureke kubatererana mu baremere impamvu zituma muhura nabo. Mubigisha ijambo ry'Imana. Niba mara gufata bazatsa umuriro muri Amerika, bazagira amamega church. Apana udukanisa twabene wabo ngo umuntu akumanye babyara be abana be obanyira mu mahuza. Iwe nakubita ingoma. Aba Spanish bazoza yuko bazaba habumva ururimi hafi. Abirabura b'Abanyamerika bazoza kubera ko bahabumva ururimi. Azaba afite uburyo bwo kugera hakomeye twebwe tutazagera. Uko niko gusingirizanya ubutumwa bwiza. Amen. Ayo makuru y'Imana warasaza. Uze nabi. Uko niko kuri. Mu gihe cyacu twebwe ntabwo tuzagumanika n'ubushumba imyaka yarashize. Sinzabikora. Zaba naratanze kare n'abaye abana. Bakomeze biruke nanje. Je muzabukuru umusaza zambareba. Akoze kubona umwana wareze ahagenda aterwe. Ukarera umwana yarangiza agakora ibintu bikomeye. Uza wishimuka z'umusengera. Ukazubata uyu ni umwana wanjye. Amen. Amen. Tugiye gusoza. Ndababwira abavandimwe uyu ni umutwaro uri mu mutima. Ntabwo ndi kubasangiza amakuru, ngo ndabasangiza umutima waje. Yuko umutima wambwiye hari akaga gakomeye mu gihe kizaza. Ababyeyi batabona mu miryango yabo, abapasiteri batabona mu matorero yabo.
bizabatera kurira mu kindi gihe bakazasengera ibindi bizabaho. Abasaza barumvise utarumvise ntiyabikunze kuko siko kuri, ariko bariya abana bakeneye fondation de base. Iyo ufite fondation de base ibikenyeri bakubakaho n'ibindi ntabwo bifata yuko urufatiro ruba rugize gute rukomeye. Twite ku bana tubasigira ubutumwa. Ndagira ngo mbabwire ko ntabirabura b'Abanyamerika haba n'abirabura bavuye muri Afurika, twese we are black. Biramugeze wacu turabirabura d'Afurika, nitwe tuvuga gusa ngo ni babirabura b'Abanyamerika, ariko abazungu yakubonye yomenya gute ko bavuye muri Afurika. Ndi wambaye gadarapo yiwanyu, iyo yakubonye ahita avuga ati nabira. Ndababwira ko nyuma yanyu abana banyu n'abuzukuru banyu bazoba ari aba black America bafite za tabia za kwa kundi kimuzogumaga. None ko murabona nje umeze gute, abuzukuru baje bazaba bameze gute, abana b'abahungu banje n'abakobwa banje. Tekereza basega noneho buriya abahungu ufite n'ubukobwa aribo bakecuru biga, wa ukobwa ufite butoya aribo bakecuru nguko ba mukecuru bari hano. Ko murabona bazaba bafite ubumuga, usize gusa kubarundamo Yesu bazaba ari abandi bantu. Mungu yazaniye se umukobwa w'umwirabura aramupresenta tuyumi girlfriend wacu. Ise aramubwira ngo kivuga ngo yamasoka umwana baramuwe mushongera ati tati yaramuwe asigara kangamira umuntu aramubwira ati watubwiye ngo tugashaka bino ngo tuzoshaka biragura none uyu mukobwa uyu numu ngo pana bino abakazana banyu n'abakobwa bino n'abakwe banyu n'abakobwa bino bajya muza kubona abahungu muza gucaho b'Abasipanishi n'abazungu n'abirabura nibo bakwe banyu n'abakazana banyu. Nimushaka mutangire mu basengere bakira umwuka wera. Amen. Ibibabwira jewe nawe umupagani uhebwa jewe kandi nagiye nkiri umwana muto ndapagana ndi umwana. Ni ukuvuga ngo amaryo y'abasore ndayazi njewe turisaza kumusengera mu mwere. Iyo mbarenze gutya nzaramenya umuntu uzi w'ikimogi, nzamenya umukobwa uzi urenda nabi gusa ndebe nguriya ngezi twaraho uyu munsi umwe ahantu tugiye kureba soka ahantu kuri stade, twararebanye gusa yamata bene se wabo bose yamankurikira kurebana gusa tutaziranye, baramubura turagumana tuja nyine mu irembo ry'ibirari. Ubuzima mbabwira ndabuzi, ntabwo ari ubuzima ndaciye mutazi. Je babwiye mama ngo wapfushije uhagaze. Izi mbaraga ziba ziri mu mwana wagenze nabi kuba ngo uzamushitinga umuzana azakugereho aho uri mu bwana. Ntabwo ari byo kumutota ngo yabaye igifungo dore imisatsi ngo yabaye, n'imbaraga z'Imana gusa. Rero aho kurwana n'abarwaye turwane n'abakiri bazima dukingize. Niyo mpamvu muri Amerika bashize ingingo zitandukanye ku bana bato. Uzumujana rimwe bakamutera amasindana 6 bakaza baharura ngo 1 2 3 iserenge 3 bakamaze kubitana mu kibero. Harimo iy'akaduta, harimo iy'amahemba, hariho n'iy'ikindi. Dukingira abana bacu, tubakingiza ijambo n'amasengesho no kubaba hafi. Uko mubona abana bacu bangira ikindi, ntabwo ariko abana b'Abayisilamu baje nibaza bangira. Kubera iki twebwe abakristo dufite iyo weakness tugenda dutakaza ibinyesha. Vuye ku ikanisa rimwe hariya hivi hasohotsemo ibikecuru n'ibisaza nka 7. Ikanisa abantu barashize, za mosque ziracuzuye n'ubu zimaze kugura amatorero angana gute za New York n'ahandi mu masira akomeye.
amakanisa abakristo bavamo kwaragurwa n'abayisilamu. Ikizagufasha ni ukwigisha, tureke kubwiriza, dukore teaching. Nta kanisa ritagira Bible study y'abazungu, ariko zosubira duhure ryari niyinka ubabwiye ngo bazoze kwiga kugira ngo cyarisa tutazi mushire y'indaraza zo kwigisha abana tubigishe siyasa ya yesije ibe mu buzima. Niba zozaja mu makoleji n'ahandi bazababwira ibintu bababwire mu byo bavyumve babitsinde, ariko tuje mu miti. Yesu abamugisha. Icyakabiri, indambara dufite ya kabiri sinitinda ni indambara ya kaposi yabubakanye. Umubona abantu bagenda umugabo n'umugore mukabona basohotse, umwe yakije imodoka ye undi arayakije, my dear, ntabwo ari amahoro. Ntabwo ari amahoro. Jewe ndi umushumba kandi mbwiriza ubutumwa nzange ndantweje zibibazo biri mu miryango. Ubona abantu baberewe bambaye amakoti banasirinze, iyo baririnze ukagira ngo none ni amahoro. Hari ingo zakoze divorce kera mu mitima, n'ubwo zitarabona ikaratasi zo muri leta. Ako abantu bari mu gupfika umuntu wavuye ruguru ari umugabo n'undi ari umugore cyangwa bashakanye y'umuntu bagera ino bagahindukana. Sheza numva bitenkisha bo abantu bavuye igasiro yebi barakunda utekereza igasiro mu bintu bakaza bagaca muri ziriya processes zose baho kino bagakorogana. Muri mu kwirwa mugabura amakanti y'amabanke gute kandi barabashingiye mu kabumbu ngo ndashaka kugira iyanje uzoyigire gute. Umugore avuga ngo agira yakanze mu mugabo agira yiwe. Abantu ngo twaratangaye bamuze mwebega muri mu yindi sindi muzamumenye bahurira mu nzu namwe iwanyu ngo umugabo azishura umuriro ngo ku kwezi, ngo umugore yishura inzu ngo kuriya, ngo bazoza babisikanye. Izo guhaha arandu bangiye umugore ngo iyo bagize abashitsi bahita babagenera budget kubera ko ibindi bisanzwe bipanzwe. Nimugira abashitsi batanu no kuvanga urafata igice cya babiri n'igice naje mfata cya babiri mutandukana mu mitungo mwe. Wamagarirana n'amapolisi ugasanga ibibazo byawe mu miryango. Hari ibibazo biterwa mu miryango kandi tibiri mu basore. Izo bibazo ko biraruha bikazamuka bigafatira n'abasaza bashingiye bafite abakwe n'abakazaza. Umubona inyubakira twikiriye gusa ariko imitima wawe project ahari wasanga abantu batari hano mu ikanisa barashiriye. Mube hasi tusenge Imana. Nta kindi cyotuma ibyo byose bitatugeraho nuko Yesu aba mu mitima yacu, akaba mu miryango yacu, akaba mu matorero yacu. Yesu akaba urufati rw'ubuzima bwacu banakazi kugeza kuganira. Yesu ndetse mugira wano ngo twasindana hano ngo twasirinze gusirimba ko mu rubari cyo bikanzo Yesu yigeze ajana n'intumwa barasara. Intumwa zigeze mu bayuda zirasara barangiza akazamubwira ati wewe wabona izabaye hano. Yesu ngo aricecekera ngo yuko yarazi biri mu mitima yacu. Ubu Yesu ntameze nka mwene data avuye Iburaya kutubwiriza. Yesu uko ari amatungo nuko twakabaye. Yesu ntameze nkanje cyangwa pasiteri w'itorero uza wicara abantu bari ku bisasu ariko ndubimenye wowe bimenye gute batabikubwira. Mugenda abakristo bakuru mwegera abantu mu bagire inama mubagire inama nziza. Abagabo mwegera abahungu babo ndababwira ko ntamezi abiri yoshira ndafite kese y'umuryango y'abantu bafite ibibazo intambara zo mu muryango, ariko zimwe iyo bemeye guca bugufi bakubaha Imana, Imana irazikemura bakongera bakubaka bakagira ubuzima bwiza hose. Abo njyewe ngenda mitinga nabo nta kindi kibazo kirimo
keretse Yesu kubura muri uwo muryango. Ariko wakwishimira hehe utishimiye mu wawe? Ni ahantu kunezeza hano mu isi kuba utishimiye kubana n'umugore wawe n'abana bawe, cyangwa se kubana n'umugabo wawe n'abana bawe. Hari ibindi byishimo biri inyuma y'ibyo. Wakwishimira se mu ikanisa? Oya, twishima hano yuko twavuye iwacu tugize gute? Twishimye. Kandi niba hari ikibazo gikora ku muntu bikomeye, ni ikibazo cy'uwo mubakanye. Gatoya gusa niyo gufuye ikirato cy'umwana, ambika umwana ikirato agatinda ugakaza imodoka, bamwe bakabasiga umugore akivumbura agasinda. Nacyo kirakugora, tubashe no kubwiriza, bari kubwiriza mupfuye gusa ikirato, nta kindi kibazo mufitanye. Abandi barazubikira bwaki cya kibazo kikabyara ikindi, ngo n'ubundi na cyagihe byagenze. Niba warababariye cyagihe siba. Imbaraga z'Imana zikora akazi kazo mu miryango yacu. Titugira ibicaniro cyahana. Umuntu wese asubira mugira akora inama n'umugabo n'umugore, amubwira ko turabyara itorero. Iri torero turarijera. Iyi entreprise turayimanaginga. Aba bana turabatoza Imana. Wa mugore cyo mu mwuka. Wa mugabo wese mu mwuka. Murera baba nubwo ndakubwira nubwo utazaja kubwiriza ubutumwa mu yugo jako ukabasha gutoza abo mu rugo rwawe neza. Nta kutazabara. Ugatarama n'abana bawe kakurya ko mwafite. Ugatarama n'umugore n'abakobwa n'abahungu. Nta kizatuma Imana itakugorora. Abasezi mureke gukunda ifaranga cyane. Je mu mutima wanje sinzi ngene nzabu. Singunda ifaranga bye. Ifaranga nzanze keneye. Ariko sinzi kunda mu buryo no kwamaze shira mu mutima. Kubwingembe ukira kuja mu kazi. Nikera. Kandi bire nanje zaziza every month. Haku mutima uzungira ko n'uwacu. N'abagomba kwicara. Twembe tugomba kwicara. Jewe kazanja mu murimo. No akaguma gatenkinga k'abantu ni umutima uzungiye kandi bizaruka bibiti. Areka ibindi yicara rero nanje ngumenye nembere. Muza mukora gute mwamara mukiganyira? Je n'abanyaka 8 muri Kenya burya shaka. Burya nta kazi nta kintu na kimwe. Imyaka 8 yarashize naje. Simbabwiye kureka imirimo. Ariko mukora imirimo itabavuna mu buryo mutabasha gusigaza imbaraga zo kugira zo kurera. Abandi bafite abakecuru ni ukuzana abana kuko umuhungu bose bakarunda abana b'abana be kabane ngo mukecuru arahari. Umukecuru yararushe yareza abana ko muramwishe. Timumuhemba ngo mukecuru barabari. Umukecuru w'imyaka 40 afite imbaraga zo kuguma kubana n'ubwana babuje guco mukora amateleviziyo n'ahandi. Afite imbaraga zo gucenginga dai. Afite imbaraga umukecuru zo kubagira abana kuko bikwiye. Afite imbaraga zo kumenya kutobariye amata yawe mu tazo no gusoza. Ngo muso mutumize muri Afrika baze nabyo abantu sino tumiza mama baze kure. No mutumize ko kina kuko. Ariko nabo si umuntu nakubera. Uzi kurera je. Zambera ba niyo umugore turi kumwe mu nzu umwana yiyambije ntabwo zamuhamagara ari mu yindi biro mu wazo gucaginga diaper bitamwe irundi umwana uzanira diaper ya na wiper unzanire n'amavuta hano bindurira umwana bahuze. Ibyo bintu biteye isoni. Umwana wawe ugomba kumwitaho muzabukuru ni uzagufata mu kuboko takinda azibuka ni rwa rukundo rwo mu buto. Ko muzamanga gukorera abana banyu aho muzamwirirwa mu makampani yemwe muzamukora iki? Oje ngo sinokora iki? Mayidi yagomba kubikora. Iyo uza wirukuza ubikora utabikora abantu wabikora ifaranga ariko umwana wazo kuzubikorera ibirenze. Takundi umwana yaradushaka Yesu bera abantu mugisha kubarerera abana ubagaza kubihanga ukuboko kwawe ubatsindishirize muri byose. Imigambi y'umwijiro
byibariganya imigabane yabo wabageneye muri iki gihe. Uzamura imbyaro zabo zizahanurira amahanga, ubakomereze mu mbaraga n'ubutware bwawe bukomeye umunsi ku wundi. Uturindire ababyeyi, uturindire imiryango, uturindire amatorero kubw'ineza yawe Mana. Mu izina rya Yesu Kristo Imana menshi cyane.